Meting bha Ghlaschu is Mrs. Jenny Law agus sé seán in neachgan indraú ag seach uaireann. Chai prísanach bhrísí amach a prísan bailíne arúr. Há sin fír. Agus an cóla duine éalaí dair. Cóla. Cha bhí Kirsty éitir tolíte le sin. Cha bhí. Dí haiad a Janúh an na Berlin agus cuide gin a licail amach mar sin. Tamilteach. Hello, I'm sure son Ghàidhlig detective acum. Agus highlight detective Bennett? Seach. Có-ú. Reed. John Reed. Gléimhe. Ní cóladú. Detective Bennett ha John Reed a compute. Tígus deach. Meting bha. Ní bra. Is there a J-shelf in the show? Hammy Jisho. Vami Real Jisho. Skepli sin sus na straten show. Agus cé sin ekerich follow van behooi vi. Woo! Agus show listed a lessonis in it. Má hain, caiinnig go é a rutan beige miniteach a Jean Jeffir. Ha me sé fáfu aicha kitteach. Jerry. Fisker ma. Hi. Joe Giddy? Een koffie machine te halen. Okay. Put me soon, Shaw. Die could you know? Oh. Laat daar ver jacket. La, Mies, Blena. Drie haar kjaar. Shen operakum. Van is munching van mijn dol staat ekelig. Ach, aan jou met Janet dat. Ach, oper paper. Oper paper. Shaw, J doper. Detective. Femi kere kenners kre hacket in je. Ko-i. Shed, Kirsty Bennett te home. Oh, Jay. Giro, han coffee shop back and yono. Ga be Kirsty fatte. Malo of Mada Konig. Jennifer. Mada Konig Jennifer. Okay. Chili. Chilin drast. Has sin fé mar chuir san ceis na thug. Ceisce? Cha Christíana mar luach in ráid. Ca sin agus idir 8 agus 10 J 8 in ráid. J? Gus céis na thug meise? Frickers de gees. Bha mé ar slí jachaí in J lá fatas an office. Fasc is straach bealtain, Gajirfa, sin is slí jachaí. and straach faranjach Kirsty a Laura. Well, sin far a bheli $1 an coffee ag Jill Ghàidhlig. Café Claremont. Kiesje niet chin. Vind me fake een CCTV footage jacket en draste. CCTV? En draste. Shy. Hashan niet. Het. Zie je er maar? Funny. Kan je daar een computer? John, ga je dat ik het heel erg op bed? Zal me het in office jacket?